Ya tutur kenaingnya. Apalkan sia. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima rojaktana wakina ada banar. Hop naga ya motor. Biak bensin gitu pak he. Ayah bae. Bener saat budak. Ready. Dorong bekong lah. Cuma lagi budak. Dipinjem be beli bensin. Kantara bang dongeng motor. Pas jasa si Ajib ya. Motor biak bensin. Beteng lapar. Pinjem lah ke si Ajib. Yang gimana ya, Dar? itu di kebun batur tuh lah. Wih, coba lah, Dar. Langsung itu lah, lumayan be. Dak. Kenaon, Jip, Yan? Iya be, cik lah. Kerdiuk, hero pengangguran mah. Wow. Oh kok kopi, cik? Boleh. Kopinya? Oh siap. Mantap, Jip, Yan. Rokok kalian ya? Ah siap. Belum. Yuk. Nanti gecil lah pengangguran selain ngelamun jeung diuk malah. Karisi datang nyeruput kopi nyekuat beak deh. Haus Yan. Jip, untuk saudara motor tadi ditanyakan Mang Eman. Kemarin main ngisi full eta di pom, nyoteng namun bocor. Cik, di dalamnya parusing amat. Oh Jip liur anjip, motor pae. Aing setengah gawe 3 tahun. Tipu Jip. Jangan injemen ke sajibnya. Haruh, lagu lama. Banget kegeboga nih mah. Emang sia, neangan injem jeung nanci. Kan tadi aing ngomong Jip. Motor aing pae. Ngadekeun motor aing. Tipu pan buka motor mah zaman kuari. Aing aya si Jip. Di duiteun mah. Turunna sore. Si nyekel teh duit cepet. Aing aya ye duit mah. Tapi jeung bayaran Bang Emok. Tah, poin injem heula Jip. Pan ya sore aing turunnya duit ye. Jadi misalnya geus turun yo, poin bikin kasih langsung sore. Oke. Tapi benar sia. Sore bayarna karena eta duitna jeung bayar Bang Emok. Oh Jip, saya sek aing, percaya kanaga. Oh yang nyokot duit lah nya. Ya, duitna. Tapi bener sih nya. Oh Jip tenang bae, aing mepen. Atuh lepas Jip. Cepet ya. Oh Jipnya, Yan, nun, ayo balik lo. Oh Ci. Bisa baenya eta anak naga ngarayuna. Benang oge ko yang sajub di keadalan. Cepet, yang naonnya? Di modal depo. Tapi sama 15.000 yuk. Beli gudang cengkoh. Bang eta si Doci. Sore awe, penting awe. Eta si Doci. Ngomongna doang. Dibayar ento. Terus aku percaya bae dikasih Joci. Nyaho mana jelema dong gitu. Atuh lain bere nyaho nyan. Jama. Nah aja aing mah jadi korban. Jama blok. Awas ta be, dak. Incu naga lamun kepanggih. Gulung koe. Itu kumaha? Sia bayar Bang Emok. Untungna aing boga nomor WA mana.
Atau ku aing WA. Aing ngomong na si Doci boga hutang ka aing 150. Dibayar gimana? Lah, pan kemarin si Doci minjemna cepet doang sih ya. Pan aing kurang duit na mayar jeung Bang Emok. Aduh. Aduh. Wah, itu deh. Jip, pan sia hobi kena ngusep po. Tah. Ge sia lamun geus kawin aja boga anak. Ngaran anak sia kurang aranan tina unsur ngusep yuk. Gantarawang dah. Kira-kira Ci aing lamun boga pemajikan. Terus pemajikan aing kereuneuh orokna di jero beuteung keketokan. Dijawakan, "Ma, ini kok kailnya lempeng, gak melengkung." Dicolok gitu. Emang ngaran anak na unsur ngusep bagus gitu, Ci? Bagus baean. Boleh lah. Ada si Ajib Bung mah jeung aing beci lah. Lamun laki naon, Ci, ngaranna? Muhammad Jajar, Lamun awewe? Siti Jajar, Lamun kembar? Jer, Naon, Ci? jero teuing sia nanyana, emang saya bakal kawin. Lah gitu Ci. Gitu-gitu ge. Mana mirip. Mirip naon, Jip? Mirip lauk sapu-sapu. Bangsat ata budak gerabe aing boga ka bogoh mah. Jip, panok sapu-sapu bagus, Jip, bisa nyen bersih. Tapi teu laku. Jip, Yan, song handap yuk. Perana saya di dia mah. Ayo bae. Tis meureun bisa uang handap mah. Percuma. Yan, sia lamun di jero kulkas ge, lamun aya si Doci, panas bae. Oh, aing mahalan marah kayu. Lah ganje. Ayo tuh. Coba yang tetah dong dah. Nah, bulan sebulan. Bis di dia mah. Oh, di dia mah. Ya. Lu mau boga antara awang panas itu budak. Dengan ge mantep ya mah. Budak kemarahan rehat yuk. Jip, Yan, aing malah mau kena kandang deur kieu. Sok ngerasa bersalah. Baju inget ke pesantren di Soka teh aing. Nah, nanti Ci. Atuh parah, Jip. Aing 5 tahun ngobong. Bisa nanaon aing? Bisa meureun maca kitab mah. Henteu. Amil Henteu. dari sia 5 tahun naon bae, Ci. Es doang, Yan. Makana, Yan, aing lamun inget ke zaman ngobong sok sedih. Aduh aing, jadi niat malenangan ilmu. Ci emang niatna ngobong neangan naon? Jangan pelet. Ri Jip, Yan, aing balik citana, aing minta duit ke kolot aing, beri beas 5 liter. Tapi aing kuring ngerasa nyesel, Jip. Asal kunaon sih, Ci? Terus setiap diberi beas, biasa kuring dijual. Yan, si aing pelet embung. Bener sih, Ci. Hayang aing. Pas aing boga inceran. Ditembak kamari, tapi aing ditolak. Pan ditolak, Yan? Emang cewek lain alasan naon nolak sia? Lagi aing tak asup kena tipuna, Ci. Aji cenah. Pegawaian aing ge can jelas. Gantarawang. Gede lega ati cewekna, Yan. Emang cewekna gawe naon gitu, Yan? Dokter. Atuh sia mah kira-kira dia namun ngincer awewe. Mantak eta, Ci. Aing hayang balas dendam ta ka eta. Dari hati aing, Ci. Geus geura mana peletna? Haruh, Yan, berat. Berat kenaon, Ci? Nu aya peletna ngomong, Yan. Ngomong naon, Ci? Sadar diri, Bos.
Ya tutur naingnya. Apalkan sia. Allahumma barik lana Allahumma barik lana. fima rojaktana wakina ada banar. Cik, walaupun aing can pernah mas antren ge, hari doa makan mah aing gak apal ti leutik. Tah, eta si apal. Berarti itu kudu menta aing. Anjing, sia mah ulina laparan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam dari tim DC Vlog Official. Surabaya.